có vẻ là nuclear ralthuam chắc bert ta gì ngami chu B-83 nuclear bomb hi ania tuna hian US khon man thei main akolsa ke chi sang khat za vela rit ni in fit som pani vela sei ani poka abialam len zong tai metar he in chi som pariat ani kar pa ngai ang tiat fel chawlian hinima se achunga hian chiatna na satak thlen thei om thung B-83 hi gravity bomb ania om zia chu thlona tanga thlak chi ni in a target fu tur hian lei hip na gravity a hian ain ngata anorkal tu rocket emo propulsion system om velo ava ho ang reng ve kan ti mai thea ni ma sela chiat na a thlen the hi ngai tu thiam phak bak ani B-83 bomb hi strategic bomber entirnan B-2 spirit stealth bomber le B-52 Stratofortress te hian an phur thea mel maram chung ril thuk tak taka heng B-83 nuclear bomb hi an lu pui the B-83 nuclear bomb puakina chakna apek chua thei za the TNT megaton khat point pani z akaya Hiroshima a boman thlak ai khan alet somriat fel setin anazo kan riat thiam thei dan tur chuan TNT ton makta doi khat point pani chuang voi le khata ti po ang tlukana ania achak pia lama hian lei noi lama tombuk bunker kan ti te ho phing chefek thei tur duan ani B-83 nuclear bomb omzat tik tak hi ponzar ni lo ma se mithiam te chuan zaruk somnga vel hi chu om tura an ngaya man mai thea om active service hi zanni vel om tura ngai ani bo nuclear ralthuam titlem tura in remna Arms Reduction Treaty le upgrade tumna wangte in B-83 nuclear bomb hi atlem thlato zoka ani na taka chuan B-83 hi choltira AI changkang zok le puak na lo zok hi siam tumin ro manna om le mek US hian hetiang bomb phut thei chi B-52 Stratofortress hi somsari paruk vel akol meka thlona pakhat hian B-83 nuclear bomb hi pariat lai aport thei bok heti lai hian kumsang hi som khan US Strategic Command chuan B-52 thlona te hi nuclear gravity bomb phurtir to lo turin thutluk na alo siam to hei hi achan chu B-52 Stratofortress te hi Tunlai air defense system telaka hian a him tok to lo wang ani tuna hian nuclear gravity bomb phur thei thlona US military ina apompui chuna chu B-2 spirit stealth bomber chau he ania he thlona pakhat hian B-83 nuclear bomb he som paruk z apur thei chu wangin he thlona hian nuclear bomb hi pakhat mai chau ni lo voile khata athlak chau the wang hian a hlauhawm zuala B-83 nuclear bomb som paruk arwala puak khan na turzia hi chu kan hrethiam main arin om Trident 2 missile ve thung hi chu gravity bomb te anglo takin tui noi longa tanga kha chua ani a heng ho hi chu submarine launch ballistic missile SLBM ante Trident 2 missile hi KZC nga sangkwa ritni in fit somli palia sei ani poka 3-stage solid fuel rocket ani pok wangin kilometer singkhat sang ni hla thlingin athlok thei Trident 2 danglam na chu technology sang tak MRF anti mang hian thuam ania hemi omzia chu nuclear warhead pakhat aya tam phur thein voile khata heng nuclear warhead te hi target sang atum tir thei Trident 2 missile pakhat hian nuclear warhead W88 hi pariat apur theya W88 hi thermonuclear hydrogen bomb ni in apuan na zong hi TNT kiloton zali somsari panga na ania Hiroshima a atom bomb an thlak ai khan alet somthumin anazo chu wangin Trident missile pakhat rongot hian voile khata W88 nuclear warhead pariat apur thei mang hian target sang abitum theya hemi po kho mina chiat na athlen na sat thei dan tur hi chu kan hrethiam main arin om Trident 2 missile guiding system po hi achangkang hlea
astro inertial navigation le GPS update among kop kan la hriat lo takin he astro inertial navigation an ti hi chu missile hian van ar sieng mang khian aom na mun le apan na lam hi a hretheya chu wangin satellite GPS hi lo chefek poni se a target tum tura hian a boi pha mi don lo ti na ani chu Trident 2 missile hi mel sang chung an hla a thlo nuwa po a target tik tak atanga metar zabial chunga hian ala deng fu thea nuclear phur an ni wang hian target thel tak tak hi om theilo Trident 2 missile te hi US Navy Ohio class submarine le UK Navy Vanguard class submarine ten an phura heng tui noi long te hi muan har sat ba ka nuclear manga be thut tok po ni se dam kho chua theina chance hi an nei sang be chu wangin nuclear manga be na alo to po a nuclear mang ve ka chang let the ani wang hian nuclear manga indo na chuak tur khap bet tu tan hian an poimo hle US hian Ohio class nuclear submarine hi som pariat nein som pali te hian Trident 2 missile hi an phura e tui noi long pakhat hian Trident 2 missile hi somni pali zel apur thei heng tui noi long som pali te phur thei zat han bel khom chuan tui pui noya hian Trident 2 missile hi zathum somthum paruk chuang zet om ti na ani chu soitong khan Trident 2 missile pakhat hian nuclear warhead pariat zel phur thein pakhat puan an chong hi kiloton zali somsari panga ania missile zathum somthum paruka chuan nuclear warhead hi sang ni zaruk somriat pariat chuang zet tuipui noya hian man mai thein om sa ti na ani chu tuna chuan China DF-5 intercontinental ballistic missile hi kan bi chiang vele tonanga DF-5CB ka hi ian thlur bing don te ang he missile hi chu alian hlea fitza paruka sei ni in tonza somriat pathum zetarit ani boka kumsang khat zakwa somriat chawa khan DF-5 hi siam chuani in series rang ombok DF-5 te thlo thui thei zong hi kilometer sing khat kai fekin achuak tharaber DF-5C hi chu kilometer sing khat sanga thlinga hla athlok thea version tharber DF-5B le DF-5C te hi chu marf anti mang hian thuam ani DF-5C pe hi chuan nuclear warhead hi som pani thlenga tam apur thea hemi nuclear warhead pakhat po na zong hi TNT megaton khat vel zet akai bok kan hriat them thei dan tur chuan Hiroshima a an thla kha chu TNT kiloton som panga po na zong vel chau ani a DF-5C a nuclear warhead pakhat po na zong hi chu Hiroshima a poman thlak ai khan alet somruk parukin anazo target mun khata heng nuclear warhead som pani pai DF-5C hi tipuak fekta se chuan chakna apek chua tur he megaton som pani vel set ani dona Hiroshima a an thlak ai khan alet zariat chuang zetin anazok don ti na ani chu adot le a chuan Russian R-36 ICBM NATO ina setan missile tia an ko he kan bi chiang le donanga Cold War hunlai khan he missile hi siam chuani in nuclear warhead phur thei an ni a series rang aom R-36 missile hi alian lea fitza paruka sei ni in kezinwai ni chuanga rit ani boka he missile hi true stage liquid fuel rocket ani boka wangin kilometer sing khat sang ruk thlenga hla athlok thei setan missile a hlauhawm na chu nuclear warhead apur tam thei lai tak hi ani a R-36 missile a version tharaber R-36M2 Voivoda pe hi chuan nuclear warhead hi som zet apur thei nuclear warhead apur thei zinga pakhat po na zong hi kiloton zanga atanga zasari somnga vel ani a etiang ani chuan missile pakhat rongot hian TNT megaton nga atanga megaton sari po na zong nuclear warhead hi apur thei ti na ani chu nuclear warhead pakhat phur thein aset thei boka e nuclear warhead po na zong hi chu TNT megaton somni vel set ni thungin Hiroshima a boman thlak ai khan
alet sang khat sathum vel zetin anazok don ti na ani chu Russia hian R-36M2 Voivode missile hi somli paruk vel akol turangai ani atop bera chuan Russian RS-28 Samad missile setan tru tia hriatlar hi kan bi chiang le donanga e intercontinental ballistic missile hi amma kan soitak R-36M setan missile thlak tu ni in missile defense system bum thei tura duan ani RS-28 Samad hi 3-stage liquid fuel missile ni in ton zani pariatarit le fit sa som parukasei ani a MIRV technology amana wangin nuclear warhead hi tu danangin apur the entirnan apuak na zual nuclear warhead somvel han phuremo apuak na lo deu nuclear warhead som panga apur the poka athlo thui the zong hi kilometer singkhat sangriat set atling soito angkhan nuclear warhead hi somatanga som panga apur thea pakhat hlauhawm zong hi kiloton atanga megaton thleng te ni thein an man du dana zerin asiam rem mai the RS-28 hlauhawm na pakhat chu fractional orbital bombardment system FOBS anti mang hian thuam ani a aom zia chu he missile hi satellite te ho omna mun low earth orbita hian alut chho the space atang hian a target hi a khoi lam atang point apan thea khovel chim top south pole lamatang po hian target hi aron pan chho dai the defense system tamsok te hi chuan marlam zel hi an venga achan chu chim lamatang hi chuan strategic missile ron kal ngai na hi omlo heti lai hian thiam na sang zela Russian siam RS-28 Samad missile hi chuan chim top atang hian aron bei the wangin alo zuala hetianga ma niram air defense system mga inveng chuak fek chuna chu Israel chau hi anlani ole khang te kha Tunlai Nuclear ralthuam hlauhawm tak tak te chu anni a khovel din munder thong da tu ani mek bok